Chishuli Kazingramli Kwika Hauki Kichi Atam Rakhanganai Hitharan Anar Jerusalem li Mavakapei Mai Ngariva Hawa Look Big Sang Jiko Duija Hangpangada Aka Shrimekap the Archery Kamdaya Bauping Indiana Framework Agreement li Hatairagji NSCNIM CPRN Atokilan Cern Kapishokta call na third party intervention Klan Hayaka NSCN violent armed resistant Haboklushitaura Jair CM Biren na Kamutui Dep Nada Kahang Maram Supreme Court na Yang Sangra Jair Dep Jit Kamushung Jitekavai Petitioner Materials Poera Lakiangathor, Ajay the Tangkhul Express Ripau Wungramphi Ngalung and Apami Dalei, Bobbing may sign Nganangarumsa. Indian Shokan 2015 with Framework Agreement li Magashur wuivang Nakalim Kal NSCN na Pekar Kwihaura da Kapishokaira. Maramhi NSCNIM CPRN with General Secretary Ato Kilonzer TH Wuivang Chief Political Negotiator Janbao Mishoka Mayang Roka High Framework Agreement Ji Leather and Spirit Shuran Gajina Indiana Framework Agreement li Hat Nakalim Sovereign National Pilan Nena Yazubo Machut Makam Wuivang Political Pekar Kwihaura Gajihanga Indo-Naka political conflict jam nakavai Nakalim dal NSCN na India li matami tui gaji abong mikhavai gaji lahang sanga. Nakalim unique history, Nakalim sovereignty and freedom, Nakalim sovereign territory, Nakalim sovereign national flag, kala Nakalim sovereign national constitution hibinghi suiva masapay manada NSCN na hangaira. Framework Agreement Ji Lethal and Spirit Kayakha Kavai the Indian Churkali Nakalim Kal NSCN na Katang Mavaila Mangraipam by Mara Jera NSCN GBRN Ato Kilon Sari Janbao Jinakahang Framework Agreement Li Hat Kahaiwi Tili Call na NSCN Li Condition Bird Hamsang Kavai Terms Per Agreement Jili Kayamagashi political agreement imposed Sara Nakalim sovereign national flag Kala constitution Mazangla Shway Sakavai Indiana for Sara Kala Jili Nakana Maham Gasang Taran Nakalim eina NSCN li crush Sakavai Sakashi military force Para Ka Kasa Kahab Ngapanglila Nakalim with Totrinjan Ningkan sovereign territory Pilan Nena Yazibo Ngakavai Nakalim le NSCN na Tarka Kasa Pekar Kutlayena Kangarer Zangda steps Quigabai Saikori Quira the Hang Indian Shokarna Hatauda Kayakha political agreement wuivang Chingri High Apong in a rara gaji Mapaning Limana Jaira Ka Rematui the framework agreement we here resolved Sakavai third party Razan Kavai NSCN proposed Saya Kalaji call na Mukhi Sangaka NSCN violent armed resistant Habok Lushitaura Jera Kala violence Kunguruk Shoki Gachiji Indiana Tay Hatmig High Wuivang La Indiana framework agreement li honor Sara Gachi commitment kayakha wuivang Nasara the CPRN Hangaira Kala Chiwirot Kamarat Sagzug Shokji India La India with leadership na Pungra Gachila Hang Sanga Indiana Ningter the honorable political agreement Kwirangayaka framework agreement leather and spirit Shurpulungra Nakalim sovereign national pilan eina constitutions li officially recognized Sapulung Rada Eto Kilon Serwi Chanbao Jili Hang Sanga Nakalim unique history Le Ningkan Ngakavai Nakalim Gal NSCN Ngaranai Ragachil Hanga Varena Itumivang Rer Miragachi Paning Kavai Hangda Shoki Gachi Wuivang Ngaran Kavai Kala Nakalim sovereignty Wuivang Ningshiya Lekavai Ato Kilon Serna Nakana Binika Sat Sanga
Manipur Chief Minister N. Biren Singh na kamatui teamna da kahang maram Supreme Court na yang sangra jera. Tui kahai atam ni ngayaw kahai state with too short rot kamarathili CM Biren mi pangzang taking sakka kachi audio recording wi maram karwal china yang sangra. Chief Justice of India CJI T.Y. Chandrajit kala Justice J.B. Bardiwala eina Manoj Mishra na tepchi kathada kachi na karakala kachi details ngatingaira kala kamushung na the proof sakavai material milu jera. Wungramphi SC li Thagsang Petitioner Cookie Organization for Human Rights Trust li material file sakavai apong mida kalina. Petitioner wuivang zataklay advocate Brashant Pushan na kahang whistleblower kacha makamushung shokahai pongkami mi jina CM Biren wi champe record saga queen da hanga record saga hai champe ju ati shoda rod kamarat shokang sakli CM wi bangzang kala khutlaing bon gatui bingli ana ngakami jiteya da hanga CM na arms and ammunitions ngobon tui ngasak aka chi kathada state investigate sara kala da advocate pusha na kanghan sai hangdaklay tepchi lamba commission li misang gahaina ka kachang mati ki kamasami tu da pushan na hanga kala SC na Manipur maram la yang sang dalei hi ordinary case maning mana da pushan na hanga marami SC le khui khawali Solicitor General Dushar Medha mamayamana prop zat mohung dalei chingri khawai CM na cookie MLAs ping dila sambangai ragchi hangde petitioner na May chibam sak khawai kasana da Solicitor General jina machan sanga maram hi High Court li khwiwaranu da Solicitor General na hanga ka Constitutional Court sada duty leya kala Manipur li ki shokaira kachila itum thaya gachi CJI Chandrachud na hangda SC na debschi kamushung makamushung maram yang sangra jaira. Former Chief Minister kala Congress Legislative Party CLB Kathana Okram Ibobi Singh na State kala Central BJP Shorkali yetta Manipur Tushuathi mishandle kasa Phenaira. Maram hi former Minister L. Jayanda Kumar MLA KH Loken kalaki konbo atum Congress Party li hanku ungli welcome sakakui angaran angaye Congress Bhavan li kwikada chili Ibobi na kamutui li kahangna Ibobi na kahang BJP na pangship Singapore we na chingri kahai malay tura Party jina dharmarin atuyara kala identity wi mingay na ngakai khangaka khiraya da Ibobi na hangsanga Congress na India li kala matailak na Manipur li democratic values ngak miragachi commitment Ibobi na hangsanga Manipur wi inner kala outer parliamentary seats kanini Congress na kakaji yari na Congress li kakatom kala BJP shorkar li ningya makhuung jithaya da farmer jina hangsanga Tangkhul long raising the frontal organization being the Indo-Myanmar Lairit ngavay kapinli mamayama ragji kokha sada ngavawaira. Indo-Myanmar border fencing project with maramli okrule na kamjong with deputy commissioners Nathum achon tang DC office conference hall kzip pam. Kzip chile Tangkhul long bing kala Lairit pam kuung tatay de we hetman bing bazanga. SP Ukrul Assam Rifles, PRTF kala Eastern Cookie Chief Association with Mila Bazanga. Kzip Jui Maram, Tangkhul Nagalung Vice President RS Jolison na Paume Bingli Kahang. Deputy Commissioners na Fencing Project Shorkawi Policy Maram Pejitaya. Ka Lairet ngave Pingi Kachili, Tangkhul Long Bina Koka Sada Makamaya Hangaira.
Naka abamni border fencing mamyalak maragji hangair kalamaram hiri the higher authorities lila hang haine the cholisan namachan sanga. Fencing project kamkavai memorandum datraha kachang tarik akatang home minister li misangair. Tangkhul longbing, tangkhul nakalong, tangkhul naka awungalong, tangkhul katamnau saklong, tangkhul shinaulong, Tangkhul Mayor Ngalung, Kala Village Headman Bing Jena, Border Fencing Project Chile, Makamaya, Jitheda, Okrul Mini Secretariat Pamli Protest La Sajithea. Naga Okomlandly Border Fencing Mamaya Managaji Hangda, FMR Krikatuiji, Takta Kalan Kawai Boyer. Daming Long Shong, Hong Vaksa, Kalanyu, Amur Falcon Knili satellite transmitter Panmi the Juhoir. Shiman by the clay vanayur Kavankui Kavai, Ningrin Nena, Atumi, Kavate Kui Kavai Sada, Amur Falcon Knili satellite transmitter Panmi Lega, Chiluan Village Wena Juhoir. Wildlife Institute of India, Dr. Suresh Kumar na Yangsang Kami Azingli, Tamenglong Forest Divisions na Thanda, local volunteers Spring na Vanau Bing Jili Tek Sa Kamina. India with Ministry of Environment, Forest and Climate Change na Katom Kami Project Ji, Vanau Bing Jina Gazat, Shongfu Tekwing Sakra, Kalangkani, Chunglang Kala, Wungramphi, tracking wuivang, satellite transmitter, Panmi, Kalakatei Bingli, identification rings Panmi da, Amur Falcon Trada Aka Jiho Gaina. Tek Sagahai Amur Falcon Gajiho Angaran Angaye Jili, Divisioner Forest Officer KH Hitler Singh, RFO Joel Kangmei, Kalan Julian Village Authority eina, Rainforest Club Tamenglong with Miping Vazanga. Manipur with Child Development Project Officer, CDBOs, ICDs Project Azingli, Angangwati Workers and Helpers Recruit Kasa Kamaira. Manipur Social Welfare Director na Janbao Mikishok Adishoda, Stately Angangwati Shorkar Kala Angangwati Helpers Krisang Kavai, Recruitment Zat Kasaji, Administrative Maram Wuivang atam makakla Kamvasara. Chitadasada Okrul Block we Angangwati Helpers, Hang Pangada Katum, Pasang Rada, Ajawi Tarik, Trada Matitang, Porika, Le Interview Langjin Saira Kasaji Lang Sonair. Chihongam, Chingai Block we Angangwati Helpers Recruitment Langjin Sai Kasajila, Atam Makaklang Sonair. Hiwi Maram, Directorate of Social Welfare and Notice Mushokrang the Kaina Tangda, Recruitment Sam Saragaji, Okrulani Chingaiwi, CDBOs Napao Mishoka. Okrul District Lake Kenya Traditional Fishing Mela Achu Rumigi the Dalei. Ang Ranang Yeji Achu Tarik Chiko, Sakwelu Humpung Li Rumira. Fishing Mela hi Karekum Witada, Punkayai Muhung Kiyana Mako Kamena. Ang Ranang Yeji DGM Okrul Akui El Shimrena Musowo, UTWA President CH Katingna Kiawo Sada Vazang Roji. Ngator Pazat Bung Jiko Makaili Rumira, Ticket Check Sa Ngator Bung Trali Hapokra, Program Bung Tra Makaili Hapoklega, Kai Kasi or Kapa Bung Tradaka Makaili Hapokra. Forest Department, Government of Manipur with Forest Card Otbum with Entrance Examination, Ajawi Tarik Taratang Rumiki Dalei. Forest Card Regular, Kala Forest Card Contract Posi Porika, Tagi the Khalei being wuivang. Porika ji Tagi the Khalei Okrulena Kamjong District with candidates, Kayakha exam centers Infali, Tami Haigasa Ngache Mida, Examination Center Okrul Higher Secondary School, Okrul District Li Tamira. Examination Center Kala allotted roll numbers J. Forest Department website forest.manipurforest.gov.in li Yangkhui Baira. Maram Wuivang Okrul Forest Divisions Divisional Forest Officer li Ngahan Baira. Latlita Achawi Kamdaya Pauping.
Indiana Framework Agreement li hatairagji NSCNIM GPRN ato kilanser kapishokta call na third party intervention klan hayaka NSCN violent armed resistant haboklushitaura jer. CM Biren na kamutui tep na da kahang maram Supreme Court na yang sangra jer tep ji kamushung jithei kawai petitioner materials poera. Actually, bao healing jangai bao ngana de clean thum saikorali ringapagala kamahayazim shong sa sirano.